passageiros, acabámos de aterrar no aeroporto de Heathrow, em Londres. Pedimos que permaneçam sentados com os cintos apertados até que o sinal seja desligado. Queiram, por favor, confirmar que levam convosco toda a bagagem de mão, de forma a evitar a queda de objetos soltos. Recomendamos precaução na abertura das bagageiras. Desejamos que a viagem os tenha agradado e esperemos vê-los em breve a bordo da TAP Air Portugal, membro da Star Alliance. Boa tarde e muito obrigado. Ladies and gentlemen, we have just landed at Heathrow Airport in London. Please remain seated with your seatbelts fastened until the fasten seatbelt sign is switched off. Please check around your seat to ensure that you have collected all your personal belongings. We ask you to open the overhead compartments carefully to prevent baggage from falling. It was a pleasure having you with us and look forward to welcoming you on board TAP Air Portugal, a Star Alliance member. Goodbye and thank you.